tātou sofa pelo Yesu, tātou ringi, tātou whaola, ngana au auna, ngā mise fo te māma tina, ia mo tātou ainga malama o mawhaiuna tātou mafuta le netai au. Good morning everyone, and our brethren, especially those who have the time to listen out online today. We greet you always in the wonderful name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Whatalo whatuai, ne netai au fōu, ma le mata no fie, tātou wa aia fōi le susuro le la, ia mese fōi le whaamalosi mai o lona nganga, i o tātou roto, e mawhai e iona tātou o mai, tātou te mafuta whaatasi, ona o ia, o le a tātou te talo, ona tātou whaanongolongo le upo le tua le netai au, vi ia oe ta mā, awa e te anga le lei, bea lava ia te i mātou, o i mātou lava e anga masase, I taimi, ma tele o taimi, tele o aso, ai whaaftai, o lo iaila mātou whautua, o lo walo pele o Yesu Keriso, o lo whaapeo na whautua ina I mātou ia te oe, I le aso, mo le aso, o lo iai fo ile nganga pa ia, te tonu ia te I mātou, whaamanatu, whaamalosi, soani lo mātou o langa, au mātou sāvalia, le nei o langa, au mātou tepa tau lai, ina ua mātou I loa, ua lata lo toia fio mai. Ne nea wanoa o mātou maua runga lava ia te I mātou, whaanongolongo ai, au e aoa o mai ia te I mātou, I laua fionga pa ia, whaamole mole, whaau I lau au auna, e a la waa ai laua fionga pa ia, whaau I whaalongo lau whanau, ma meise o au auna nei, o lo mātou mafuta I lalo ifo le nei whale. Ma so se tasi o lo mawhai o na maua le wanoa, e whaanongolongo ia te oe, au e whetalai mai a te I mātou, o wau laua fionga, o le sulu lea I o mātou vai, o le malamalama lea I o mātou wala, ina ua mātou I loa, ua pongi sāle o lana nei, au mātou sāvalia, o le mātou nau ta inga, mātou te fia whaatasi ma oe, anga le lei oe, te tala o mātou talinga, te tala o mātou loto, saunia o mātou loto o se ele, le lei, e pa ua ele whato lau upu, ina ia ola, ma ia fua tele mai au ngā mo lo fina ngalo. Nā lātu no mātou te talo ia Yesu Keriso, lo mātou whaola. And all of God's saints say, Amen. Amen. Praise the Lord. We headed to the final stretch of chapter 3 this morning. O le tātou anga ia tūloa I le whai unga o le mata upu e tonu. O lo whapeona tātou wa o ina le tusi le nei Efeso. So we're learning about the church in the book of Ephesians, this wonderful letter that the Apostle Paul has written to the believers in the Asia Minor region. And he's addressing it to the Ephesians, but we now have learned that this letter is addressed to the believers. O lo whapeona tusia le nei tusi, mo le tagata talitonu, whaautuina I foila le manatu le nei tai au, o le mana mo le tagata talitonu. E tangata lea o lo talitonu o Yesu Keriso, o ia o le alo o le atua soifua ma ua tuu ai lana whaatua tuanga ia te ia. So this morning we're going to be looking at this final portion of scripture in chapter 3, 14 to 21, with a sermon entitled The Power for the Believer. When we look at the believer is one who believes that Jesus Christ is his Lord and Saviour. O lo tatu wa o ina fo I le tusi lea le Efeso. Le fina ngalo pa ia o le atua mole e kalesia. Le fina ngalo pa ia o le atua mole e kalesia. Mtaupu mua fai koe whaafa mai o le kalesia o le na ia filfilia. A o le whaavaina le lalolami. O le kalesia fa mai tātou te maua mai fai koe fitu ua tongi o laina e ia. I lona alo o Yesu Keriso. Fai po iwa ntaku mua wha mai o le kalesia o le mea sa lilo I lona fina ngalo pa ia. Fai po suma tolu wha mai o le kalesia ua wha mau wha inonga ina ele a nganga pa ia. Tau po ino fai po fulu wha mai o le kalesia o lana lava ngalu wenga I tātou. Na saunia e ia anamua. Fai po suma le iwa wha mai ei o le avea o I tātou o tangata talitonu e avea ma ainga o le atua. Ai saule fai po e lua sumatasi wha mai o I tātou e whai ma malu pa ia o le alii. Pa yaso na tiana e tuana I nei,
Ta koe tolu fai pese fulu whamai e loa e a ngelu ma lusili ma fai pule I mea o le langi o na alea o na lato vi ia lea o le atua o na o le poto winga ese o le atua. So when we look at the church, when we look at the body of believers, of those who believe in Jesus Christ, we see and we hear in the teaching of this book of Ephesians that the church are a body of believers who are predestined. We are chosen by God. Praise the Lord. That the church is redeemed by His Son, Jesus Christ. Verse 9 of chapter 1, the church is the mystery of God's will. Remember that now. We were learning that the church was a mystery. The Old Testament prophets did not see that. The church is also in verse 13 of chapter 1 is sealed with the Holy Spirit. Remember that you and I as believers, we are sealed with the Holy Spirit until the day of the Lord. Chapter 2 verse 10 it says that we are His workmanship. Verse 8 and 9 we see that we are saved by grace through faith in Christ. And then verse 10 says that we as a believer are His workmanship. Created to what? To do good works. Praise the Lord. Verse 19 of chapter 2, it says that we are a family of God. That when you're a believer, you're part of the body of Christ. You become a family. You're a co-heir. Co-heir with who? Christ. Praise God. Verse 21 then says that we are the temple of God. Building up on the foundations of the apostle, on the foundation of Jesus Christ Himself, who is the cornerstone. Praise God. Then last week in 3 chapter 10, as the church, we realized that also the angels, the principalities, the heavenlies, will realize and look at the church and they see the manifold wisdom of God, and then they what? They glorify and praise the Lord. So o atai o watato I loa I le te le o le aoa o ina o le ekalesia. So a e mai taua le le mai tatu mata upu, mata mua, mata pue lua, mata pue tolu, o le aoa o ina o le fina ngalo pa ia o le atua. Ma o tatu I loa I, o le atala leo le ekalesia. Au tatu wanga I atu fo I la le mata pue fa, lima ma le ono. O I o le a whaataatia mai ei le apostolo ma le fina ngalo le atua. Le whaasino ala e ola ai le tangata whaatuatua. So from chapter 1 to 3, if you've been following closely, we now have some really good understanding of the church. The purpose of the church. God's will for the church. What the church is all about. We have some really strong knowledge. As we look forward to chapter 4, 5 and 6, that's going to be almost like a roadmap on how we as believers participate and apply God's will as a member of the church. Ala tai aune ni, o te whiatala noa ia te oe le whai unga o le mata upu e tolu. Mai le whai pese fulu ma le whai o le luasfulu ma le tasi. O I, o le ātata o whaava ai iai, I le malosi anga, e whaatino ai le whaasino ala le la ātata o I loa ma whaitawina. We need to understand, well, what's the power that enables us to do God's work as part of the church. And that's what we see in verses 14 through to 21. Ai tangata ngai le whai pue lua se fulu I le tai au le nei. Tato whai tau whaatasi mai le whai upu whaamule mo le lua se fulu alo le mata apuna e tolu. E ia te ia, ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma, e whaasili lava I mea tātou te ole atuai, ma mawhau I ai, e tusa ma le mana o loo matua ngā lue I te tonu ia te I tātou. A tātou mata le whaitau lea, ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma. O na iei ana whaapunga lea e whaasili lava I mea tātou te ole atuai, ma mawhau I ai, e tusa ma le mana o loo matua ngā lue I te tonu ia te I tātou. Upu fia whaataua ina le whai upu lea, a wā le whai upu lea o le a vea ma autu mo le tātou talatala noanga, ma le tātou whaasoa I le tai au le nei. Le upu lea,
ia te ia o nena te mawhaia o na whai o mea uma e wha sili sili lava. I mea tātou te ole atu ai, ma mawhau whau i ai, e tusa ma le mana o loo matuanga lue, i to tonu ia te i tātou. Ai wa aile upuna wha Samoa e wha sili sili lava. A le upu o loo au mai e lea fionga pa ia lea tua, i wha Peritania, e tolu wha upunga na ia ia, exceedingly, abundantly, above. We're going to be looking at verse 20 as a core verse for today to understand the power for the believer. As we head into understanding what it is to live out and apply our lives as part of the church, which is found in chapter 4, 5, and 6. Verses 14 to 21 today, we're going to look at what's the power that we need that enables us. Verse 20 says, now to him who is able to do. So we know that God is able to do anything and everything, right? Amen. But this verse says, now to him who is able to do, if we skip out those 3 verses, the words in red, to him who is able to do all that we ask or think, that still makes sense, right? To him who's able to do all that we ask or think, to the power that works in us. But here, God is about to do exceedingly, abundantly, above all that we ask. It says that all that we ask and that we think, to the power that works in us. A tātou wa'awa ai toa lava i le whai upu lea. O lo au mai e Paulo se ata whaataatia i le o langa o le tangata talitonu. O le o langa wha mamana hina. E te loa o le tangata talitonu. O oe le tangata o wha mamana hina e whai le ngā wenga a le tua. Le wha mai e le whai upu lea. Wha mai na te mawhaia o na whaia o mea uma. Amen tātou i le upu nā. Ai wha mai o le ngā lua o le atua i loa langa. Wha mai e wha sili lava. Lona winga. E sili ai i lunga atu le sili. O loo iai le mea e ngā lua mai iai le atua. I lo soifua mlo wola. Wha mai i mea uma. Ai wha ai fo i lale whai upuna. Wha mai i mea uma tātou te ole atuai. Ma mawhau whau i ai. A tātou malama i upuna. Toi titi lava tātou whapefo. Man, lona winga, tātou te mawhaia so se mea. Na lefa mai, o mea uma e te mawhau whau i ai, ma mea uma e te ole atu i ai. Lona winga, o vaenga uma lava o lo soifua, o lefa mai, e mawhaia e ia o mea uma, ai wha mai e wha sili, mea uma e te manao, ma mawhau whau i ai, ma e ole atu ai, wha mai le lenga muli, e tusa male mana. O loo matuanga lue I tonu ia te tātou. O le mana la lea o te fia tala noa I le tai au ni nei. O wā a whai e tātou te fia malama I le tau au whai o le manatu lea au mai le apostolo I le whai upu lea. E au na e loa le tangata talitonu. Oe nā tangata whaatuatua. Oe lea ua e malama ua avea matino o keriso. Tau na I loa. O lo e ngā lue I le mana. Ai wha mai o le mana e wha sili I mea uma lava e te ole atuai mai mawhau whau I ai. Nono winga, e le te tauna ngā lua le tangata wha atua to I lalo pe vai. Na le wha mai whai pa sfuma tolu. Man tō whai pa sfuma tolu vai asontea nei. Wha mai aua nei wha vai. Ai sau whai pa sfuma wha. Sau ni loa la. Tau te ngā lua le mana. E ele mana leo lo manao le apostolo ia I loa le tangata whātua o I e te tau na tātou ngā lua iai. So, as we go into today's scriptures, we look at one of the final verses in verse 20, and it says, to him who is able to do not just all that we ask, it says exceedingly, abundantly, above. That means it's in God's territory, stratosphere. We shouldn't be operating down here in earthly space. God is saying, no. Bring it up here to me. It says,
exceedingly above, abundantly, all that we ask. And I'm like thinking, wow, so everything that I ask, everything that I think, that's where God wants to operate. Amen? And it says, all that we ask or think according to the power that works in us. So today, I'm going to be looking at 5 keys. 5 keys that help us understand, well, how do I get to this power? How do I enable this power that God is talking about? E whape whea ona o ausia. So ole atato talatala noa, i le whaanga solonga o ni manatu se 5, po o ni ki se 5 o lo au mai e le apostolo. Ina ia tata o va ai iai, e whape whea ona o ausia. Le mana la lea. So mama mai se ata o lo whaasino atu i le tai au le ni. Amen? Okay, so tato tangata ngai wha mole mole wha atasi mau wha i pasuma wha. A ngai suma le ono. E a mata i le tato manatu i le ni tai au. Praise the Lord. Mawalo tu si i le wha i pasuma wha. A ngai wha i pasuma le ono. E 5 ni manatu o le tato mata i le ni tai au. Verses 14 to 16. We're going to look at 5 keys this morning of how to enable this power that the apostle is talking about. And everybody should be excited. You're either excited or really scared. Like, okay, what's this power? Okay, there's this massive power, exceedingly abundantly above, supernatural, stratosphere power. But now we're going to look at the 5 key points. Because if we're heading into understanding what our roles are in the church, Paul is almost saying, well, actually you need power to operate those roles. Right? So that's what we're looking at today. Amen? Okay, mawalo tusi, tatwai tamai mo mo fa upui suma fa, suma 5, suma leono, ia. O le mea lea, o te to o tuli ai i le tama, o lota atoa li o Yesu Keriso. O ia ua whaai ngoa ina i le ainga uma o le langi, atoa male na lulanga. Ina ia fua ina yate o tō e tusa male whaulai o lona vi inga. Ia whaamarosia o tō i le mana e lona lava nganga. 14, 15, 16. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his power in the inner man. O le manatu mō mua, e whaamalosia le tangata i tutonu. E whaamalosia le tangata i tutonu. A tata o wa ai I polkalame le atua mō lana e kalesia. O le whaanga solonga o le whaamamanaina o le tangata. O lo iai vaenga nei e 5, a o vaenga foi nei e 5, e whaa solo. A mau le vaenga mō mua, o na mawhaila ia o nei la ai vaenga lona lua. A mau le vaenga lona lua, o na mawhaila ia o na la ai le ki lona tonu. Ki lona wha, ki lona 5. Ai a whai te tangata ngai le ki lona tonu e leo iai, lona winga. O lo ava noa le vaenga lona lua pele I ausia le vaenga lona lua. Pele ausia foi le vaenga mua. Pes fasolonga na o te fiatala noa I le tai au le nei. Na le manatu mua wha mai ina ia whaapea o na whaamalosia le tangata I tutonu. So le vaenga mua o le tangata I tutonu. O le lalulangi le nei, o le fia ia whaamalosia le tangata I whafo. A le polkalame le tua, le ai, e whaamalosia le tangata lai, tutonu. So le vaenga po le laasanga po le ki mua I lo o langa whaamamanaina e le nganga o le atua, mo le ngaluenga o le atua, I a whaamalosia le tangata I tutonu. Fa mai whai pasuma whai upo le apostolo, o le mea lea, o te to o tuli ai le tama o lota atoa lii o Yesu Keriso. O le vaenga muli lea, o le tatalo o le apostolo. O I tātou te eva aima whaanongolongo, I upo a le tatalo o le apostolo. Oka se loto o le apostolo a. Wa mai au na whaamatalaina vaenga o le fina ngalo paia, o le atua molana e ka le sia. Ai a ngai le tustusinga le apostolo, e whaiu I lana tatalo. O upo la I o lana tatalo. Wha mai,
o le mea lea o te to o tuli ai i le tamao lo tātou a lii o Yesu Keriso. Whamai o ia wa whaingoa ina ai ngā uma o le langi a toa ma le lalolangi. O le swafa o le ali o Yesu leo lo tatalo ai le apostolo. Whamai o le ingoa lea, whamai e ingoa ai ngā uma o le langi a toa ma le lalolangi. I oi ma amene i tātou a. Le swafa leo Yesu o lo whaingoa ina i ma ainga e talitonu ia Yesu Keriso. O le ingoa la lea, leo o tatalo ai le apostolo. Le mafuaanga lea, le whai mai lana le amatanga o le tatalo, o le mea lea o te to'otuli. Whea le to'otuli le apostolo, le to'otuli te tonga le whale pui pui. Ai sea, na le whai mai whai pui spulu ma le tolu, o te ai o iatu, au ato te whaavai vai. O le mana onga ato le apostolo, au ane i whaavai vai le auso le i Efeso. O na alea, o na ia tatalo ai lea. A wha mai upona na tatalo, o ia wa whaingoa ina i ainga uma o le langi a toa ma le lalolangi, sfulu ma le ono, ina ia fua ina iate o tou, e tusa ma le whau lai o lona vi inga. Va ai upo le tatalo le apostolo, wha mai ia fua ina iate o tou, e tusa ma le whau lai o lona vi inga. Le amatanga leo le tatalo le apostolo mo le tangata whaatuatua, ina ia whaamalo sia oe maha o i le tangata i te tonu, ia ei loa, o loo iaile o loa whaulai o lona atua mo i tātou. Mana tua o loo tu sia mai whai pue fito on tāpu mua mua, le o loa whaulai o le alofa tu noa o le atua. Nga tāu pue tolu whai pue valu, na tātou whanongongo i le vai asu na te anei, i le o loa whaulai o Keriso, whamai e le sue ina. Filipe e whawhai pue suma leiva, tu se upo Paulo whaapea, whamai a o loa tua, e wha atoa e ia iate o tou, mea uma, e matiti vai o tou, e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ai tino le awala le whaatino i le apostolo lona tatalo, lana tatalo, o lana tatalo, o lo tatalo ina ia maua i tātou, le whaulai o lona vi inga. O lo a mata o le tatalo atu le apostolo, a wao lona atua leo lo tatalo iai, e whaulai i o loa, e whaulai i mea e le sue ina, e whaulai i le vi inga. Le apostolo le lo tatalo a. Amen? So when we look at the prayer of the apostle, in those first 3 verses for today, we're going to look at the inner strength. The world will tell you to strengthen your outside body. The Lord tells you this morning to strengthen your inside person. Everybody has 2 people, according to who they are, right? It's the person that everyone sees on the outside, and then it's the other person is the person that nobody sees. That's the person on the inside. And that's who the Lord wants to talk to today. He wants to talk to your inner person and find your inner strength. Because if we're talking about the power, the exceeding, the abundant, above all others, if God is going to use your life as a believer, you need to be strong on the inside. Praise the Lord. And in the first 3 verses today, Paul prays, because it says there, for this reason I bow my knees. When you read that verse, we read that verse that he is praying. Anyone remember where Paul is praying from? He's praying from inside prison. So this great apostle is writing this letter and he's encouraging. Why? Because in verse 13 it says, do not lose heart. Remember last week? We ended last week with him saying, do not lose heart because of me. Then we come into verse 14 and he says, for this reason I bow my knees. So last week he's encouraging and then this week he's praying. Why? He goes on to verse 15, from whom the whole family in heaven and earth is named. He's praying on the name of Jesus. Then he goes into verse 16 and he says that he would grant you according to the riches of his glory. I love the fact that Paul is tapping into the riches of Christ. Remember last week we read in verse 8, the riches, the unsearchable riches of Christ.
Remember when we talked about the unsearchable riches? There's no end. That's how the riches of Christ is described. And he's praying and accessing that prayer for the believers this morning. And what does he pray for? He says, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. So today we're talking about your strength in your inner person. How do you become a strong believer? How do you become a power that accesses? How do you become a believer who accesses the power of God? You have to be strong on the inside. The world that we are facing today is attacking our mental ability. It's attacking our emotional ability. It's attacking our spirit. And that's why the apostle says, I pray that you are strengthened with might through his Spirit in the inner man. Praise God. In order for you to stand up to the world, you have to be strong on the inside. That's why the things of the Lord are different. A tātou wāwa ai, le teimile nei, o loa ngai mai le tui mai o le li o le lalolangi le teimile nei, I le mafo whau, ma le loto, ma le angango le tangata. O whea mea ia, o tutonu. A tātou wāwa ai porkalame, a tātou wāwa ai lunga o penga tawhailangi, o TV, o porkalame ta alonga, o porkalame ti whanga, o porkalame le maalo, mea o malawa, ina ia whaina, le manatu, loto, angango le tangata. Le mafua angalane na, o lo tusi mai ai le apostolo le tai au le nei, wha maila na upu, ia wha amalo sia oto, I le mana e lona lava anganga, I whea, I le tangata stonu. Lua koraniton ta koe wha, upu a paulo wha mai whai pasfuma le ono, o le mea lea, ma taute le wha avai vai ai, a wā e hui lava ina ta wau ina uma lo ma tau tangata I whafo, ua whafo wina le I tutonu, I le aso, ma le aso. Tangata leo Paulo. O lo tala noa mai o ia. A wā o ia na tu ia no na tino I whafo. Ona o le tala le nei. Ale no I lunga whai pue vanu, ma whai pue iwa o ta upu lava na. Ua pupua ngā tia I mātou I mea uma. Ai le whaatua tu vale ina. Ua whe meme ai. Ai le whe meme ai. Ua sawa ina. Ai le tu lafo ina. Ua lafo tu ina I lalo. Ai le whanu. O tala umai o tangata o lo whapea o na whawhea ngai o ia ma whainga tā o le tala le lei. Ai whamai le whai pasuma le ono, a wā e ui lava ina tā wau ina uma lo mātou tangata I whafo, ua whaa fo wina le I tutonu, I le aso ma le aso. We see an example Paul gives us in 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Because he says in verse 16, therefore do not lose heart, even though our outward man is perishing. Paul was talking about his physical tribulations because of the gospel. It says in verse 8, it describes it. Paul says, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9, we're persecuted, but not forsaken. We're struck down, but not destroyed. This is Paul being physically facing physical tribulation because of the gospel. But yet he says in verse 16, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed each and every day. So Paul is addressing the importance of the inside man. Because if your inside man, your inner man is strong, then your outer man, you don't worry about. Your outer man is like, okay then, bring it. Because my inside man, I'm strong in the Lord. If I pay fair la ona whaamalo sia le tangata I tutonu. Kalatia lima whai pasfuma le ono. O lo au mai ai e le apostolo. Whai upu whapea. O te whai atu I ate o tau. Savavali I la le nganga. Ona le whaia le o tau. O le tui na nau le tino. If I pay fair ona maa lo sia le tangata I tutonu. Savavali I le nganga. E whape whea na whaafowina le tangata I tutonu, savali I mea le anganga. Whape whea na ona oe le tangata talitonu, whaatuatua, savali I aso uma I le anganga. Praise the Lord.
Paul gives us an example of, well, how do we live out that inner man? How do we strengthen the inner person? In Galatians 5 verse 16, he says, walk in the Spirit. It's as simple as walking according to the will of God. It's as simple as walking according to His word. It's as simple as being obedient to what you hear being taught by the word of God. Lua, Colossians 3:16. Lua lo mawal Colossians ta petonu fai pesfuma le onu famai ia nofo le afionga ke riso e tonu yate oto ia tele lava. Ile poto malava ia oto wa'o ma poapoai le tasi salamo mapese masiva fa'aleanganga o lo pepese atuai malfa'aftai ile ali'i yo oto loto. Lua, savali leanganga ma ia fa'atumuina oe ile upo le tua. Na lefa mai Paulo, ia nofo le afionga a ke riso i tonu yate oto ia tele lava. Uso matua whawhine o polkalame le atua ia maalosi le tangata i tonu. Whapewhia, ane whamei le tatou tusi whaitau le tai au le nei. Whamei, ia whamalosia o tau i le mana i le lona lava anganga. O le tangata le ito tonu, e whamalosia pe a tatou tuua wanoa i le anganga o le atua. Nā tele o teinu, whaatino ia tatou, mea tatou te loto iai. Ai a whai o le tangata tali tonu, o le laasanga mua, o le whaangasolonga o polkalame le atua, ia malosi le tangata le ito tonu, a le tangata le ito tonu, e tuua wanoa i le anganga o le atua. Le anganga pa ia. Praise God. When we look at the sequence that we are given, in order for us to enable the power that we're going to operate in chapter 4, 5, and 6, the first step is that you must be strong in the inner man. And the scriptures today, it says that verse 16, to be strengthened with might through His Spirit. When we yield to the Holy Spirit of God, then we are strengthened in the inner man. What does yield mean? We give way. Exactly the same as principle as the road sign. You give way. Give way to who? The Holy Spirit. You give way and allow the Holy Spirit to work on your inner man. First step. Praise God. Let's go into step number 2. Paipus formal fitu olo iai faitau whapea. Ia nofo mauke riso yo o tau loto ile faa tua. O le whaangasolonga o le polkalame le atua, e mua whaamalosia le tangata le tonu. Lua, ia nofo mauke riso. E leo le talia leo le whaolatanga a. E ese le temina e talia ina i le whaolatanga, ma e whaatuatua i le atua. A leo o mai tātou i le temi o oia le tangata whaatuatua. Lono inga, a manao tātou i le ia whaamamana ina i tātou, mua. Whaamalosia le tangata le tonu, tuawa noa i le ngaluenga a le anganga pa ia. Lua, ona alea, ona nofo mau lea o keriso, i tutonu ia te oe. A whai olo e sila i fo ilo o langa mai whapea, pe ai le o nofo Yesu ilo loto. Lona winga, siaki la ki mua, o le ale ki mua, pe ai le o whaamalosia le tangata le tonu. Whape wheo na whaamalosia le tangata le tonu. Savali i le anganga. Ia whaatumuina o i le upua le atua. Ia te le lava. Wai mai tau mai le polkalame le atua. Praise the Lord. Polkalame vaenga lona lua. Ia nofo mau ke riso. We come to the second part of the sequence. The first part is that we are strengthened in the inner man. And then verse 17 says that Christ may dwell in your hearts through faith. The word dwell in the Greek word that is used here, there are two words to describe the Greek word. The first word is house. The second word is down. So that's where we get the idea of settling down. You know when you move into a house and then you settle down? You know when you settle into your own home, you sort of organize your house, and then whenever you come home, you feel comfortable, You feel at home. You know, when you guys go home, you sort of go into your room and you know where everything is, and you feel you just fit straight in. What do you find at home? You find peace. You find comfort.
you find security in that home. You've settled down. O le winga le upu leo lo au mai le upu eleni, leo lo fa mai le upu Samoa, nofo mau. O le upu eleni la, o le upu e faa sino, o le upu leo le fale, ma le upu leo mau tu. A tato va aila pe a tu fa atasi upuna, o le manei le atalo au mai, pe o lo maota po le lawa o tagata Mana tu fo ia tato o mai tato lawa fale. E se ale le whaalangona o tātou e te langona le o tamu me le whale. O I pe e mapu I ai. O I le te I loa ai. Okay, lo te I loa. Umagainga ese o le mato whale. O I fo I e mawaino toa fi le mu. Se pio le atana le upu lea nofo mau. Ai whaonga me le apostolo wha mai ia nofo mau ke riso. Lona winga. O ke riso I lowo langa. Pea uma ona whaianga luenga lea nganga pa ia lea o le whaamalosia o le tangata I tonu. O le nofai o Yesu I lowo langa. O le loa Yesu, lewa mau le whale o te mapu I ai. O te nofo mau ai. O te toa fi le mu ai. Ai sea, lai whainanga luenga o le upu o le atua ia tele lava. Lai savali oe I le anganga, yaso uma lava. The picture that we get here is that Christ is to settle down, is to find comfort in your heart. Why? Because you're strong on the enemy. Christ is in your heart and he's saying, Fred's house is in order, he's got the spirit in there. Fred's house, he's got the word in there and it's in there richly. Fred's house, okay. I'm comfortable here. Christ is comfortable in my life. But when he gets in there and he says, okay, Fred's house is full of mess. I have to clean up Fred's house again. Okay, Fred's house there's some things in disarray. It's not in order. Christ is not comfortable there. He has to try and sort me out. But the apostle is saying here in verse 17 that Christ may dwell in your hearts through faith. In order for us to be enabled by the power of God, number one, we must be strengthened in the inner man by his Spirit. Two, Christ may dwell in our hearts. Remember, the apostle is talking to believers. O lo tala noa le apostolo, I he talitonu. Mana tua whaile Ioane sruma whawhai koe lua sruma tolu. Whamei upua Yesu I lona au so'o. O lo iei I whai pue tolu. Ioane sruma whawhai koe lua sruma tolu. Whamei lona upule au so'o. O te tali atu, o na tali atu leo Yesu, o whape atu ia te ia awhai, e alofa mai se e tasi ia te au, e tau sia e ia la upu, e alofa fo'i lo te mai ia te ia, e o mai fo'i I maa ua ia te ia, mā tau te no nofo mai ia. O lo sa ilia Yesu, te nofo anga mau. O lo langa, o le malusi anga o lo langa, o le whaamamana ina o lo langa, mua, ia whaapea ona malosi le tangata I tonu. E ala I le ngaluenga le ngangapaya lua ia nofo mau keriso. In order for us to be enabled by the power of God, number one, let us be strengthened in the inner man by the work of the Holy Spirit. Two, that Christ may dwell. Praise the Lord. Amen. Let's move on to number three. Question is, does Christ feel comfortable in your house? We can all ask that today. Is Christ busy cleaning up my house? Or is he's pretty settled? He's like, yeah, Christ is he's having a good time in my house. Or is he busy washing the dishes and cleaning the windows? Amen? Numero tolu. Ole numero tolu. Tato te mau whai pasuma fitu. Whamai. Ina ia mau waa auto. Ma ia whaavai ina I le alofa. Suma valu. Tau te mawhai ai. O nei loa le lei o tau a toa ma le aupa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mawalunga. Suriva, ia I loa fo I le alofo ke riso, ua sili ese e le mai loa. O te whietala noa le vaenga e tolu, le alofa e le mai loa. Verses 17 to 19, we find these words.
it says there that you being rooted and grounded in love, 18, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge. So the first part to the sequence is the inner strength. The second part to the sequence is indwelling Christ. Third part to the sequence is that therefore you can love. Praise the Lord. Well, if I ain't on the total, more. I find if you find my name, if you find my name, no lo so for eleatua, e out in the Yamalosi Tantan so, Lua, you're not for Mangere so. You're not for Keriso lo so for my loa a year, o lo fa pe ona sanga le mu me o malanga ia I lo loto tonu fa mai ina ia fa pe ona tato I loa lona lofa fa mai e sili ese e le mai loa vai na lona tonu o te fia tala no ia o le lofa le e le mai loa ai sea o le lofa pe ano fo mau ke riso I lo soifua e le e te longo fia le tangata wa ia Yesu I lona olanga o le tangata lofa. Praise the Lord. Amen. A byproduct of your life as a believer is that you love. You not only love the Lord, but you love others. Praise God. If there's a question in your heart and you're saying, I'm not too sure if I have if I love according to God's word. If there's that question, my encouragement for you as a believer is to check whether or not Christ dwells in your heart. If Christ is not dwelling in your heart or comfortable in your heart and He's busy sorting things out, then you might have to go to the first step and say, am I strong on the inside? See the sequence? Right? But if you're strong on the inside, Christ dwells in your heart, then you obviously will start producing love. And the love that is described here. E whaamamanaina e lea tua, o I tātou te mata-matai I le tangata e loto alofa. Whamai upo le alofa, whamai ia mawaa o tō, ma ia whaawaina I le alofa. Ai se ae whaangaina e le apostolo upu ia, a wā o oe o le tangata alofa, e mautūlo o langa soifua alofa. E ese mai le alofa le tangata whaina le o lona winga ia lofa, o lona winga ia ngā malu. A le tangata talitonu ma le tangata whaatuatua, e mauwaa ma whaavaina lona loto I le lofa. A le whai mai ele mata upa skulu ma le tolu o le Ioane. Wha mai upo Yesu I ona soo, o le polo I mawhou o te tuuatu ia te oto, ia oto whea lo whani, whaapei ona o lofa, atu ia te oto, ia whea lo whani fo I oto, tolu suma lima, o le mea lea e loa ai e tangata umalava o uso o tau pe a whai ua o tau whea lo whani. O le loto a lofo o le tangata e whausi ai nona soifua a toa. O I tātou te loa a whai e te whiaola I se olanga e whaamamanaina e le atua o wale saoni atu mo mata upui e luma a le ngai yoia I o tātou I te tono le ngā luenga le atua, e te tau ona e ola, I se o langa alofa. Na lefa mei whai pa spulu ma le walu le tātou tāpuli tai au le nei, o le alofa lea, whamai e mawhai ai o nei loa le lei o tau ma le aupa ia uma, lea, o le winga o le lautele, o le umi, o le loloto, ma le mawalunga. E te loa pēr tātou vāwa ai lea lofa o le atua, e le mawhai o tātou upu ona whaamatala ina, ai tātou te loa le lei lea lofa. Ai te sili se tangata, o e loa lea lofa o le atua, e te whai mai I oe, amene. Ai whātou tangata, whamatala mai lea lofa o le atua, ai whamai lau tali, matua o le loa whamatala, ai au te loa, le te le lau tele, o le umi, o le loloto, e te loa le te leo le alofa o le atua, ai le mawhai au upu ona whamatala. Ai sea, e ngata o upu, e ngata lo I loa, ona o le te le winga ese, o lona alofa. Le whai mei loa whai pasuma le iwa, ia I loa fo I le alofa o ke riso, ua sili ese, e le mai loa.
A foi le tātou te vava ai e le sātauru. E le mawhai e tātou ona whaamatala ina le alofa lea. E le mawhai e oi maa ona whaamatala ina le alofa, na alofa fua mai ai le atua, a o tātou wanga sala pea. Le ai mani upo tātou e whaamatala i le alofa le nā. Aisea, o le alofa e sili ese, e le mai noa. Le alofa lale nā, e mana o mia e oi, ina ia whaamamana ina ai oi. When we look at this love, when we look at the love of God, everybody in the room can say, yes, amen, I know the love of God. I know the love that verse 18 is talking about. It says that you may be able to comprehend with all the saints. We're all saints in this room. If we're a believer, we're all saints. And it says, what is the width and the length and the depth and the height? You know, when we look at all of those 4 descriptions, there's no end. It's the infinite love of God. But when we look at that, it describes that we can never express the love of God. We can never articulate it. We can never describe it. Why? We know it, but there are not enough words to describe it because He loves us so. And that's exactly the same love that you and I as believers, Paul is talking about here to the Ephesians. Amen. That you are to know the love of Christ. Verse 19. You are to know the love of Christ, which passes knowledge. You know, your love, our love for each other, we know what love for each other looks like. Yep, I love my siblings and my family, my wife, because they do things for me. You know, those things I can contain. But when it comes to the love of God, I have no words to describe it. I can't describe the cross, because that's love. But I have no way to describe it. Why? The word says that while we were still sinners, He died. How do you describe that love? Well, that's the love that God wants you to hear in His word today. In order for you to be empowered, in order for you to have strength to do God's work, let us love as Christ loved. If you've got a question mark in regards to your love, go back and say, does Christ dwell in my life? If there's a question mark there, go back even further and say, what do I need to do to strengthen the inner man? Praise the Lord. Let's continue on in the sequence. Tato wa mai pe luma il wha ngā solonga. Pai pusuma leiba, o lo iai le whai unga le whai tau, wha mai, ia wha atu tumuina o tau I le tumu umalava o le atua. Ia wha atu tumuina o tau I le tumu umalava o le atua. O le vaenga muli muli, tato te iloa ai, o I tato te mawai, a mawa me tato vaenga mua mua e tolu. O na tato o le vaenga po le kilo na wha. O le kilea, o le tumu umalava o le atua. Oe le tangata talitonu, oe le tangata whaatua-tua, e mafualo oli le alii, e mafualo whaamalosi le alii, ona o lo iate, oe le tumu lea. Afo le tumu lea lo whaamatala ina le lua koranitum ta puetolu, whaipe se fuluma le valu, whamai o le pupula o le alii. E whaamatala ina mai e le apostolo Paulo, le alii whamai o lona pupula, ua liwa ai I tātou, ua fōlinga I ai. Se sura tātou tusile, lua koranitum tā koe tolu. Alona whai pasfuman wha. Whamai au tātou uma, o lo vāva ai I tātou, I le pupula o le alii, e peise I o I se wha ata. Ma o tātou mata, e le uwhitia. O lo au mai e Paulo le tumu o le atua, ma whamatala ina mai, o lona pupula, Whai ule whai upuna whamai, ua liwa ai I tātou, ua fōlinga I ai, nei le pupula e o I le pupula, whaapei o na mai le alii, le anganga. Te loa whatu muina oe e le tumu leo le atua, e te ola, e te whaatatau, I mea umalava, e whina ngalo ai le atua, mo loso I fua. Praise the Lord. When we look at the fullness of God, the 4th key, in order for you to be enabled in the power, the 4th key after love is the fullness of God. When we look at 2 Corinthians chapter 3, verse 18, it describes the fullness of God
in regards to his glory. Let's read. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of God. So that's one description of his fullness, the glory of God. And then it says, are being transformed into the same image from glory to glory. Do you realize that when you are strong in the inner man, when Christ dwells in your life, when you live out your life in the love that God gives you to love one another, to love others, then you operate in the fullness of God. And that fullness described in Corinthians, it says that you are being transformed into the same image from glory to glory. Praise the Lord. Amen. When we're operating in the will of the Lord, when we're operating in the will of the Lord, 1 Peter 1:15-16, it says that we must be holy because he is holy. Amen. Galatians 5:22, it talks about the fruits of the Holy Spirit. Let us be reminded of those fruits. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. When you have God and the fullness of God in your life, all of those things are operating all the time. If you don't have the fullness of God, go back. Do I love God as God loves? If not, go back. Is Christ dwelling in my life? If not, go back. Am I strong in the inner man? And then when you can say yes to that, then you go forward. Christ dwells in my life. Praise the Lord. Therefore, I love others. I love God with the height, the depth, the length, the width. And when you have that, then you have the fullness of God. Then you're operating in his holiness. Amen? Amen. Polis foi lui malefiso soani le mo oile tangata Cristiano. O itato tangata faulaina, o tangata malolosi. Ele tangata vai. Ele tata ona nofo wa ile tangata faulaina. Le o tangata faulaina, o le tangata ngalue. O le tangata ngalue e fa mamanaina. Fa pefea. Anga matan tatu ilo. Fa ba ina yu tatu baba ai le tayau le. So le fisili. O e sauni. Sauni e faile na luenga le tua. To tele. Mama ya Yesu, bo sina le whanua, ai to ititi le nganua. To ititi le whainga luenga. So when we look at God's sequence, I also love in this part, the fullness of God, we see the eternal God working. Where do we see it? The inner man, the Holy Spirit is helping us clean up the inside. Strengthen the inner man. Then we see Christ, who comes in and he just dwells and he says, man, thank you, Fred. I see that your house is in order. Praise the Lord. I'm comfortable here. I feel at home. And number 4, we see the fullness of God. Praise the Lord. Amen. So, o mea malava ia. O lo nau le apostolo ina ia faa matala au ili mai. Aisea, ale tato te ai loa la ile numero 5. We're looking at these 4 key steps. Why? Because then we look at the 5th step, and in the 5th step we see in verse 20 of our text this morning. Le numero 5, tato te mawai, ile fai puelu sfulu. A fai ua tato maua, leo langa whaamalosi le tangata te tonu a wala le nganga o le atua. A whai o lo nofo mau ke riso i te tonu i a te tātou le wha atua. A whai o lo ola i tātou i se o langa i a lofa i le atua ma lofa i le tasi. O na wha atumu ina leo i tātou i le tumu o le atua. O na alea, wha maina i o whai pue lua se fulu. Wha mai, ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma. E wha sili lava i mea tātou te ole atuai, ma mawhau i ai, e tusa ma le mana o loo matuanga lue i te tonu i a tei tātou. Lua Timoteo ne wha mai le apostolo i a Timoteo, wha mai a wā ua lefo ina mai le atua i a tei tātou le ananga i matau ai. A o le ananga ia, e wha ma losi ai, ma lofa ai,
Ma mawhau tonu ai. Praise the Lord. 2 Timothy, when we look at verse 20, it gives us the fifth key. The fifth key in order for us to enable the power for us to operate in. It says, now to him who is able to do what? Exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. If we look at God's sequence this morning, 5 key parts of the sequence. Number 1, that we're strengthened on the inner man. Number 2, that Christ dwells in our lives. Number 3, that we love according to that love that passes knowledge. The love of God, praise the Lord. Number 4, that we look at the fullness of God in operation in our lives, that we be holy as he is holy. And then we look at number 5, and it says, to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Do you know when you're operating all of those 5 key areas, sometimes you think, man, I don't know how I did that. You know, when you're building God's kingdom, when you're working for the Lord, when you look at your family and you say, Father, I commit my family to you, and you start to see things happening, and you say, man, how did that happen? The power of God. When we're operating in all of those areas. Same when we come together as the church. Le vaenga lea, le tali mai o le atua, whamai, ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma, whamai e whaasili sili lava, I mea tātou te ole atuai ma mawhau whau iai, e tusa ma le mana o lo matuwa na rue I te tonu, ia te I tātou. I saia monam tā koe whāskulu, le tusi le whenga ngā tuwai o te whia whaitau wai upua I saia whapea. Whamai e te leiloa ea, e te lei whaalongo ai ea, o le atua o le vavau, o yoga o le na whaia turu inga o le lalunani, e le vai o ia, e le tinga ina foi, e le masue ina lo na mawhau whau. Na te awatua le maalosi ie o vai, au e wa le aise maalosi, na te wha tupu te le ai le maalosi. E vai ma tinga ina tama matutua, o taule le a foi e pa u lava I la atou, a o e wha talitali a Iova, e toe wha fau wina lo lato malusi, lato te si ia e apa au e peio a e to, lato te whemo e a e le vai, lato te sawavali a e le ti la hina. Praise the Lord. Le mana leo lo ngā lua ia te I tātou, uso matua whawhine. I just read from the Old Testament text, Isaiah chapter 40, just describing this overwhelming power that we have in this God that we serve. And Isaiah the prophet records 28 to 31, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. The power of our God. Praise the Lord. O le mana lea o lo tātou atua, e ngalue ai le tangata whaatua tua. Le mana foi lea, o loo ia te oe, pēr whaia, e mā losi le tangata I te tonu. Pēr whaia nofo Mangere I lo loto I le whaatua tua. Pēr whaia te ola I se olanga a lofa, le lofa o le atua wha, ma ia whaatumu wina oi, e le tumu o le atua. Ona alea, ona tātou ngā lue lea, I le mana o lo ia te oe mā. Alfisili, Isaiah. Why? Why do we need these 5 keys in this sequence in order for us to operate? Ana e maule tali ni whaipu muli. Whaipu muli whamai le tātou tusi whaitau le tai aulene. Ia te ia le vi inga I le e ka le sia.
Ona o ke riso Iesu, I au ngā tupulanga uma e whaavavau lava. Amene. O le mafuanga o lo soifua ma lo uola soifua, ina ia whaamamana ina oe, o le mafuanga o lo whaamalo sia oe o le tangata te tonu. Ina ia mawhai ona ngalua le ekalesia, aisea, ina ia mawhai ona vi ia le atua, I le ekalesia. O mea lava e whai le ekalesia, e vi I ai le atua. Pe anga lue le ekalesia, e tusa ma le mana o le atua, e tusa ma lona fina ngalo pa ia, lea wa tatou malama e mtapu mua, lua, tolu. Lea wa tatou wanga yatu, I le ngai yoi o tangata taitasi I totonu o le li o le ekalesia. A ia whaamamana ina I tātou, aisea, ina ia vi ia le atua I lana e kālesia. Everything about the church ends in God's glory. It says in verse 21, to him be glory in the church. That's why we need strength. That's why we need to be strong in the inner man. That's why Christ needs to dwell in your heart. That's why you, brother and sister, need to love. That's why you need to be filled with the fullness of God. That's why you need the power that enables you to do the work of God. Why? Verse 21 says, to him be glory in the church. Because when the church is operating according to the will of God, God is glorified. Amen? Amen. But then we can always ask ourselves, right? I don't think I have the power of God. So then we can go back a step. Okay, do I have the fullness of God? Question mark. Then we can go back another step. Do I love according to the word, according to God? Maybe not. Go back a step. Okay? Is Christ dwelling in my heart? Question mark again. Okay, go back another step. Am I strong in the inner man? Do I have the Holy Spirit? If not, the question is, do you believe? Praise the Lord. And the gospel has not changed. The gospel is still the same. The gospel message is that Christ died according to scriptures. He rose again according to the scriptures so that you and I can put our faith and trust in him. Famele Efeso na lua fai po evalu. A wao le alofa tu noa ua fa'au la inai outo. Ile fa'a tua. O lo soi fuanga lue, mana mea tātou le mana o le nganga ka ia. Aisea, ina ia ati nai le tino o ke riso. Le upu nā le atua, whaamalo siai oe, whaamalo siai iao. Mana o mea tātou le mana. Amen? Mana o mea tātou le whaamamana ino I tātou. Ina ia mawhai ona tātou ngā lulue. Ina ia mawhai ona ngā ioile e kā le sia. Aisea, ina ia vi I ai le atua. I mea uma e whaia e lana e kā le sia le ni tai au. Tau ina ia whaamanuia le atua e lo loto, a le a tātou tū lai whaatasi mai, le a tātou whahiu, whaatasi mau le ni tai au. Let's talo. Praise the Lord. Amen. Tātou te talo whaatasi, a vele nei te talo, mao te talo. Ina ia whaapeona tu ina tulo loto I le atua, I le upu wai whaanongolongo ai le nei tai au. Tātou te talo whaftai tele te mā, o mātou whaalongo, e vi ia oi, pea ngā lulue, mea umalava, o le e kālesia, e tusa malofi na ngalo. O le nganga le nei tai au. O whaalongo. Maua au iloa. Na e wala au ina au. Na e filifili au. Au le whaawaina le lalolangi. Tamā. Mana au mia oi. Ilo uola. O te tuina atu ai. Lo uola. Whaamole mole. Whaamalosi mai a te au. Ia nofo mau ke riso te tonu I a te au. Ia o maua se o langa alofa. Ia te oi.
Matangata. Yo we loa le tumu ato atoa o lawa fio. Ilo wolanga. Tama. Ina ia whaapea. Ona o whaia longa wenga. Nga luenga lea. E vi ai oe. I lau e kalesia. E ala atu lau tatalo le nita yao. I swafa lea. I silisili swafa uma. Swafa Yesu ke riso. Whaola ina ia. Amen. Praise the Lord. We thank you, Father. Thank you so much for your word this morning. Thank you that you've reminded us that we can't do it on our own. You've reminded us that we need to be strengthened in the inner man. That you reminded us that Christ wants to be comfortable in our hearts. He wants to dwell. He wants to settle down. He doesn't want to be busy around sorting us out all the time. Lord, we heard from your word that you desire that we love as you've loved. We also pray, Lord, that you will continue to fill us with your holiness, with the fruits of the Spirit, that we may have the fullness of God in our lives, so that we may operate according to that power that you have for our lives. Lord, all of this to the glory of you, so that the church can glorify God. We pray this in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and all the saints say, Amen. Amen.